And these are they which are sown on good ground, such as hear the word and receive it and bring forth fruit, some 30-fold, some 60, and some 100. May God bless you. Amen. Tin lấy thả thể chu heng hi an ni thu chu hria a poma a le som thum te a le som ruk te a le za te a ra te hi an ni a ti a Isua zara lấy thả a thể kan ni lalpan mal som che ro se. Amen.